Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza, nizere ko mwiriwe neza, nizere kandi ko mukomeje kugira wa gatatu mwiza. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 4 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Reka atwinjire makuru rero, amakuru agezweho kuri aya masaha. Indege itagira umupilote yo mu bwoko bwa drone yasutse impapuro zitanga gasopo ku Burundi. Ibi byagenze gute? Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko ubu tuvugana igitero gikomeye cyagabwe ku Ndondo ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaba ari muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe ko ibi byifashe. Muri aya makuru uraza kunyemerera nkwerekeze Butembo nkubwire ko umugore w'imyaka 60 nyuma yo gushimutwa yaje kugaragara yishwe urwagashinyaguro n'urubozo. Turaza kurebera hamwe ngo uyu byagenze gute iby'inkuru yinsha mugongo kuri uyu muturage. Turaza kwerekeza kandi ahitwa Rupemba, abantu 5 bishwe mu gitero cya gabwe kuri parike y'igihugu. Aha akaba ari abantu bitwaje intwaro. Turaza kurebera hamwe uko iki gitero nacyo cyagenze. Abanyarwanda bashyiriweho uburyo bwo gutabarwa kubera ibitero bya Iran. Turaza kurebera hamwe ubu buryo bwamaze gushyirirwaho Abanyarwanda. Ese n'Abanyarwanda batuye mu bihe bihugu? Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Hanyuma aya makuru uraza kunyemerera tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubabwire ko Trump ashobora guhabwa ibihano azira kwishora mu ntambara adasabye uruhushya. Ibi byifashe gute? Byose rero tugiye kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe. Niyo mpamvu mbasaba ngo nimuze kujya kure, nimuze gucikanwa. Niba maze kugera hano unyemerere unerekereho like, uraza kuba ugize neza. Unyemerere kandi unerekereho subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Hanyuma mu gihe uterekaho subscribe uze kwibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification kugira ngo ubutaha amakuru ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nitwa Umukada, nongeye kubaha ikaze mwese rero. Hanyuma ni munyemerere ibintu tubigenze gutya mu kanya aduhite twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka rero munyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko meze neza. Abantu muherereye mu karere ka Karongi, abaherereye mu karere ka Rutsiro, abaherereye mu karere ka Ngororero, abari muri Rusizi, abari Gisagara, abari Huye, Muhanga na Kamonyi, abari mu Bugesera, abari Ikirehe, abari Kayonza, abari Gatsibo, abari Rwamagana, abari Gicumbi, abari Gasabo, abari Kicukiro, abari Nyarugenge, abari Musanze, abari Gakenke na Rubavu, tubahaye ikaze mwese. Turabizi ko mudukurikira cyane muherereye muri utwo turere. Abantu rero abaherereye Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye Kisangani, abaherereye Kinshasa, abaherereye Uvira, mwese tubahaye ikaze. Abadukurikira muri mu Burundi, abari mu Bugande, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Malawi, abari Mozambique, n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bufaransa, abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Bwongereza na Espagne, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka rero twihuse nta gutakaza umwanya, munyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. N'amakuru tugiye kwanzikira muri iyi nkuru ivuga yuko indege itagira umupilote yo mu bwoko bwa drone yasutse impapuro zitanga gasopo ku gihugu cy'u Burundi. Ni impapuro zaturutse hehe? Zoherejwe n'abandi mu gihe umwuka w'intambara ukomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa inkuru
idasanzwe yabereye mu murwa mukuru w'u Burundi i Bujumbura, aho indege itagira umupilote izwi nka drone yahageze igasuka impapuro zirimo ubutumwa bukomeye bwafashwe nk'agasopo igenewe ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi. Aya makuru akomeje kuvugisha benshi mu karere, by'umwihariko mu gihe imirwano ihanganishije umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC ikomeje gukaza umurego mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu ntara ya Chopo. Amakuru aturuka i Bujumbura mu Burundi aravuga ko ku cyumweru tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka indege nto itagira umupilote izwi nka drone yagaragaye mu kirere cy'umujyi wa Bujumbura maze isuka impapuro zakwirakwijwe mu duce dutandukanye tw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi byabaye mu gihe ku ruhande abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bari barimo kurasa ku kibuga cy'indege cya Bangoka International Airport giherereye mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Iki kibuga kizwi nka Bangoka International Airport ni kimwe mu by'ingenzi mu burasirazuba bwa Congo kuko gifite uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare n'ubwikorezi. Nkuko aya makuru akomeza bivuga ngo izo mpapuro zasutswe i Bujumbura zari zirimo ubutumwa busaba u Burundi guhagarika ibyo bwashinjwaga byo kohereza drone zitwaje ibisasu ziva ku kibuga cy'indege cya Bangoka no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikajya kugaba ibitero mu misozi ya Minembwe no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru abivuga, ubu butumwa ngo bwari bukubiyemo ingingo ebyiri z'ingenzi: guhagarika kohereza drone zitwaje ibisasu zivugwa ko zituruka ku kibuga cya Bangoka no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikajya kurasa mu bice birimo Minembwe no mu majyaruguru ya Kivu, gukura ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ziri gufatanya n'ingabo za leta ya Kongo mu mirwano irimo kurwana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho. Iri tangazo rifatwa nk'ubutumwa bukomeye bwo kuburira Burundi no kubwihaniza ko uruhare rwabwo mu ntambara ya Kongo rushobora gukurura indi myivumbagatanyo mu karere kose. Burundi si ubwa mbere buvuzwe mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. Mu myaka yashize, by'umwihariko kuva mu mwaka wa 2022, by'umwihariko muri uyu mwaka ingabo z'u Burundi zatangiye kohereza mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kurwanya imitwe itwaje intwaro y'abasirikare, by'umwihariko umutwe wa Red Tabara washinjwaga guhungabanya umutekano u Burundi uherereye ku butaka bwa Kongo. Izi ngabo zoherejwe hashingiwe ku masezerano hagati ya leta y'u Burundi n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ziyongera ku zindi ngabo zo mu karere zari zaroherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, nubwo nyuma uyu muryango waje gukura ingabo zawo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora uko imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo yakomezaga gukaza umurego, u Burundi bwagiye bushinjwa gufata uruhare mu buryo bweruye arufasha FARDC mu bikorwa byo guhangana n'uyu mutwe. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ifite amateka maremare yashingiye ku bibazo by'amoko, umutungo kamere n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yatumye imitwe myinshi yitwaje intwaro ihungira ku butaka bwa Kongo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rivuga ko riharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu gihe leta ya Kongo ibashinja guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Mu misozi ya Minembwe naho hakomeje kubera indi mirwano ikomeye
ihanganishije igisirikare cya leta ya Congo FARDC na twirwaneho mu gihe abaturage bo muri utu duce bakomeje guhura n'ingaruka zirimo kwimurwa no kubura batunga no guhunga intambara. Impuguke mu bya gisirikare n'umutekano zemeza ko kohereza drone igasuka impapuro zibumbatiye ubutumwa bukomeye nk'ubu ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ari igikorwa gifite ubutumwa bukomeye bwa politike n'ubwa gisirikare abo ogenerwa iki gihugu cy'u Burundi. Ku ruhande rumwe bishobora kuba ari uburyo bwo kwerekana ko ababikoze bafite ubushobozi bwo kugera ku murwa mukuru w'igihugu batagoranye cyangwa se batagowe n'inzego z'umutekano. Ku rundi ruhande bishobora kuba ari intangiriro y'igitutu cya politike kigamije gusaba Burundi kwisubiraho ku ruhande rwabwo mu ntambara ya Congo. Icyakora kugeza ubu nta tangazo rirashyirwa ahagaragara n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi ku by'aya makuru, ndetse ibintu bikaba bikomeje gukomera cyane ku rundi ruhande, aho imirwano ikomeje gufata indi ntera. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari bakomeje kugenda bahurira n'ingorane n'ibyago bikomeye muri iyi mirwano, dore ko bakomeje gutakarizamo ubuzima. Icyo benshi rero basaba ni ukumenya niba koko iyi intambara igomba guhagarara cyangwa niba intambara igomba gukomeza kurwanwa, ubundi abaturage bo bakayabangira ingata bakihungira. Reka twerekeze ku gitero gikomeye cyagabwe ku ndondo ya Bijombo, ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'Umurenge by'umwihariko mu gace ka Ndondo muri groupema ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko igitero cyagabwe mu bice bituwe n'abanyamurenge cyasubijwe inyuma n'umutwe wa twirwaneho rwanira kurengera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri ibi bice. Iyi mirwano yabereye mu misozi yitegeye umujyi wa Uvira, hakunze kubera ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, mu gihe umutekano muri aka karere ukomeje kuba muke bitewe n'amakimbirane yamaze imyaka myinshi. Nkuko buhamya bwatanzwe n'abaturage batuye muri ako gace abo bigaragaza ngo mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 4 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026 ihuriro ry'imitwe irimo Wazalendo n'abacanshuro ndetse n'imbonerakure zaturutse mu Burundi bagabye igitero mu nkengero za Mitamba. Abatanze amakuru bagira bati mu gitondo kare ihuriro rigizwe na Wazalendo, abacanshuro n'imbonerakure gihagabye bitero mu nkengero za Mitamba, twirwaneho yabasubije inyuma yo kubakubita akababaza. Aya makuru akomeza avuga ko abari bagabye igitero basubijwe inyuma banyuze mu nzira ebyiri zirimo inzira yaho bita Uwabiziba n'indi nzira yitwa Gishembwe, ni mu rwego rwo guhunga igitutu cy'amasasu bivuga ko yarabamereye nabi. Amakuru ava ku ruhande rwa twirwane waravuga ko icyo gitero cyari kiyobowe n'uwitwa Omar na Mutaga uvugwaho kuba yarasimbuye Generali Rukemata waguye mu mirwano yabereye ahitwa Akageregere. Icyo gihe ihuriro ry'Abazalendo na FARDC bari bagabye igitero kuri twirwaneho, nabwo biza kurangira abasubijwe inyuma. Kugeza ubu twirwaneho iravuga yuko n'ubundi ikomeje guhangana ariko iharanira uburenganzira bw'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho ivuga ko n'ubundi ikomeje guhangana n'ibitero byibasira abaturage bo mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga. Ku rundi ruhande Wazalendo n'izina ririmo gukoreshwa mu mitwe yitwaje intwaro ivuga ko irwanira gushyigikira ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23.
ibi byatumye havuka impaka ku ruhande rw'iyo mitwe mu bibazo by'umutekano bikomeje kugariza Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu misozi y'Umurenge aho amakimbirane ashingiye ku butaka, ubwoko n'imiyoborere y'inzego zibanze amaze imyaka irenga 20 atarangira. Imisozi y'Umurenge imaze igihe ari isibaniro y'imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Ibi byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi birahungabana, ndetse ubuzima busanzwe burazamba. Nubwo ruhande rwatwirwanaho ruvuga ko rwatsinze iki gitero, ntiharamenyekana umubare nyawo w'abaguye muri iyo mirwano cyangwa abakomeretse, kimwe kandi no kuba hataramenyekana aho izi wazarendo zaba zarigetiye, kubera ko n'ubundi bivuga yuko zongeye gukubitwa inshuro. Abasesenguzi mu by'umutekano na politike na diplomasi baremeza ko igihe cyose imitwe itandukanye ikomeje gukorera mu misozi ya Uvira idashyize hamwe cyangwa ngo isenywe burundu, umutekano w'akarere uzakomeza kuba muke, birangire ingaruka zikomeje kwerekeza ku baturage. Reka dukomeje n'aya makuru, nyemerere nongere nkwibutse ko hano ari Kwibendera TV. Nge nitwa Umukadani, wamaze kugera hano unyemerere unkorere like niba ari bwo bwa mbere ugeze hano Kwibendera TV, unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Twerekeje Butembo, umugore w'imyaka 60 yashimuswe aza kugaragara yishwe urwagashinyaguro mu mujyi wa Butembo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ahaturuka aravuga ko umugore w'imyaka 60 yashimuswe mu buryo butunguranye, aho nyuma y'iminsi 2 yaje kugaragara yapfuye, n'ubundi akaba yaje kugaragara amwirimbi ya Kitatumba. Ibi byabaye ku wa kane ibi byabaye uyu munsi tariki 4 Werurwe muri uyu mwaka, bituma abagize umuryango w'uyu nyakwigendera bongera kugira impungenge ku mutekano wabo, nk'uko aya makuru abivuga ngo uwo mugore yari yaraburiwe irengero, aburira mu gace ka Butembo mu masaha y'umugoroba, ubwo abantu batangiye kumubonamo amakuru y'uko yashimuswe n'abantu bataramenyekana. Uyu rero akaba yaje kugaragara uyu munsi, ariko akubwa amahirwe make cyakubw'ibyago aza kugaragara yapfuye. Hashize iminsi umurambo wa nyakwigendera, hashize iminsi uyu yarabuze, umurambo rero ukaba waje gusangwa mu irimbi rya Kitatumba, bituma rero aba bo mu muryango we bagira ubwoba bukomeye cyane. Haribazwa rero abari inyuma y'iki gitero n'ubu bugizi bwa nabi. Amakuru akavuga yuko ari abagizi ba nabi bitwaje intwaro, gusa kugeza ubu bakaba bataramenyekana, ariko kabivuga yuko ngo iperereza ryatangiye kugira ngo kamenyekane abari inyuma y'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Reka tukiri muri aya makuru ajyanye n'ibi bikorwa, tugaruke ku gitero cyongeye kugabwa hitwa Rupemba, abantu bagera kuri 5 bakaba bishwe. Ni igitero rero cyagabwe kuri parike y'igihugu mu murwa mukuru w'intara mu gace kazwi ku izina ya Parike Nationale de Rupemba mu majyepfo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukayo aravuga ko abantu 5 bapfuye mu gitero cya gabwe mu gace k'iyi parike, akaba ari igitero n'ubundi cyabaye mu ijoro ryatambutse, ni kuri uyu munsi tariki 4 Werurwe muri uyu mwaka 2026, mu gihe umutekano mu bice byegereye iyi parike ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Amakuru aravuga yuko abagabye ibi bitero ari abakekwa kuba ari wazarendo ngo zari zishe muri iyi parike,
ariko zikaza kugira impungenge z'uko zishobora kuvumburwa n'abashinzwe umutekano kurinda iyi parike, bikaza kurangira rero abahisemo gutangira kurasa ibintu byatumye abagera kuri 5 bose bahatakariza ubuzima. Iyi pariki ni imwe mu hantu hafite agaciro kanini mu by'ubuzima bw'ibidukikije mu bikorwa by'ubukerarugendo, ariko mu myaka yashize yagiye ihura n'ibibazo by'umutekano muke, kugeza na n'ubu ibikorwa by'umutekano muke bikaba bikomeje kwiyongera aha muri iyi parike. Nk'uko amakuru yo abivuga ngo iki gitero kikaba cyabaye imbarutso ikomeye cyane y'ubwoba bukomeye muri pariki, aho n'ubundi abantu bagera kuri 5 bapfuye. Iki gikorwa ngo kikaba cyamenyekanye nyuma y'uko abaturage batuye hafi aho baje kumva urufaya rw'amasasu menshi cyane ngo y'uruvunganzoka muri aka gace. Akaba rero ibi byongeye gutuma impungenge ziba nyinshi mu bapfuye, ngo harimo abagore n'abagabo, kandi raporo y'ibanze ivuga ko ngo bashobora kuba bari mu bikorwa byabo bya buri munsi. Bakaba rero baje kugwa muri iyi mirwano yabereye ahangaha. Akaba ari ibintu bibabaje cyane, binateye impungenge ndetse ariko kandi biteye n'imbogamizi. Dukomeje n'aya makuru, reka unyemerere twerekeze muri ya nkuru nakubwiye. Abanyarwanda bashyiriweho uburyo bwo gutabarwa kubera ibitero bya Irani. Guverinoma y'u Rwanda biciye muri ambasade yayo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko iri gukurikiranira hafi yuko umutekano wifashe mu burasirazuba bwo hagati. Ni mu butumwa iyi ambasade yageneye abanyarwanda batuye cyangwa bari mu ruzinduko mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain. Ibi bihugu byombi biri mu byo mu burasirazuba bwo hagati Irani ikomeje kugabaho ibitero bya misile na drone mu rwego rwo kwihimura ku bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli byayigabyeho ku wa 6 w'icyumweru gishize. Nibitero byasize yiciwe abayobozi batandukanye barangajwe imbere n'umuyobozi w'ikirenga wabo witwa Ayatollah Ali Khamenei. Ambasade y'u Rwanda ahangaha mu butumwa yageneye abanyarwanda bari muri ubu bwami n'abari muri Bahrain, kandi yabasabye gukomeza kwitwararika no kurinda umutekano wabo. Kuri ubu itsinda rya ambasade na consulare riri kuvugana bya hafi n'abanyarwanda bari mu nshingano zayo ahangaha, kandi rikaba riri gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo abanyarwanda bahabwe serivisi n'ubufasha bukenewe. Abanyarwanda bari muri ibi bihugu bagiriwe inama yo gukurikiza amabwiriza y'umutekano atangwa n'inzego zibifitiye ububasha mu bihugu barimo, by'umwihariko abari mu butembere baherereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bakaba basabwe kwiyandikisha muri ambasade kugira ngo boroherezwe gutanga cyangwa se guhabwa ubufasha bukenewe. Abanyarwanda bari muri biriya bihugu byombi bashyiriweho imirongo ya telefone yo kwifashisha mu gihe baramuka bakeneye ubutabazi n'ubufasha bwihutirwa. Iya mbere ni akamenyetso ko guteranya 971 50 82 42 98 7. Nimero ya kabiri ishobora kwifashishwa mu gihe aba baturage baherereye muri ibi bice b'abanyarwanda bageramiwe bakaba bakoresha akamenyetso ko guteranya 971 504 25 3 Reka nongere nkwibutse ko hano ni Kwibendera TV, turi mu makuru agezweho kuri aya masangiye. Nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano nyemerera unkorere like, mu gihe kandi ari ubwa mbere ugeze hano Kwibendera TV nyemerera unkorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification kugira ngo butaha amakuru Kwibendera TV ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateranye inama y'igiteraganya ishobora gusiga
Trump ahawe ibihano ku ntambara atasabyemo uburenganzira akayishoramo. Kuri uyu wa gatatu biravugwa yuko Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba guterana igatora icyemezo cyo guhabwa ibihano kwa Perezida Donald Trump kuba yari hagazeho akerekeza mu ntambara na Iran atabiherewe uburenganzira. Ikizamini kidasanzwe ku nteko ishinga amategeko ku kibazo gifata intera mu burasirazuba bwo hagati cyagaragaje ko nta ngamba zisobanutse neza za Amerika zo kurangiza iyi ntambara. Itegeko rizwi nk'icyemezo cyo gukemura ibibazo by'intambara rihabagize inteko ishinga amategeko amahirwe yo gusaba kwemezwa n'inteko mbere yuko ibindi bitero bibaho. Umwanzuro wa Sena n'umushinga w'itegeko nk'uko uzatorwa mu nteko mu mpera z'iki cyumweru bivugwa ko udafite amahirwe yo gutorwa binyuze muri Sena yowe n'abarepublikani, kandi niyo watambuka ngo byanze bikunze wakwitambikwa na veto ifitwe na Perezida Trump. Nubwo bimeze bityo ariko ibyemezo byabo ku ntambara imaze iminsi 5 Trump yinjiyemo atabanje kubyemererwa n'inteko ishinga amategeko ngo bishobora kugena ibitegereje abasirikare ba Amerika, ndetse kandi ngo bishobora kurangira Trump nawe ahawe ibihano kubera yuko ngo byafatwa nk'uko yarasuzuguye inteko ishinga amategeko. Ndetse birumvikana ko ubwo yaba yaranasuzuguye itegeko nshinga kubera ko niba itegeko nshinga rigena yuko mbere yuko yinjira mu ntambara agomba kuba yabiherewe uburenganzira n'inteko ishinga amategeko, akaba yarayinjiyemo atabiherewe uburenganzira, ibi bikaba byaba ikibazo gikomeye cyane. Reka munyemerere aya makuru tuyasubikira ahangaha. Mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru, nkomeza kubifuriza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Mbizeze ko amakuru kwibendera TV ari inshingano zacu, hanyuma rero namwe kuyakurikira mu bigire inshingano, gukora like mu bigire inshingano. Ni buri mushya ukaba wageze hano, nyemerere gukora subscribe mu bigire inshingano. Nanashimira mwe mwabikoze, nshimire kandi namwe mugiye kubikora. Mwese Imana ibarinde kandi ikomeze kuba mu ruhande rwanyu.